Danes je 18. avgust, torej datum, ko smo določili za poseben trening, to je stand-up paddling na reki Dravi. Kaj je stand-up paddling, smo videli že pred nekaj dnevi, to je veslanje na surfu, na katerem stojimo, brez da bi imeli jadro, brez da bi se kjerkoli lahko opirali, v glavnem zelo zanimiva zadeva. Posodili nam jih bodo iz trgovine Obsession, kamor se jaz zdaj odpravljam, se pravi skoraj 1 uro prej, da bomo vse skupaj pobasali in odnesli na prizorišče. Kako bo, bomo pa videli. Pustimo se presenetiti. Evo mene v trgovini Obsession, kjer imajo poleg surfov in stand-up paddlov, ki nam jih bo posodili še en kup zanimivih stvari. Tukaj jih lahko pogledate, vidite poleg zanimivih stvari, vidite tudi zanimivo prodajalko, zanimivega prodajalca. Ne, no, stani, vedel sem, ne boš tega. Zdaj pa gremo na Dravo, ne? Vidimo, da je kot na Havajih, v bližini nam prežine varnost podvodnega kabla, prepovedano sidranje, ampak to nas nič ne bo ustavilo. Zdaj gremo v akcijo, voda nas čaka, ima prijetnih 15 stopinj, gremo. Da ne. Kaj zdaj, Igor? Boš probal? Probal bom, ampak malo sem v dvomih, kak bo prvi korak. Daj, ko z nami pa gremo. Ne. The singing on men movement. A la la long, a la la long. A la 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 long, no no. A la la long. Whoa no no yeah. A la 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 long, no no. A la la long, a la la long. A la 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 long, no no. A la la. Whoa no no yeah. A la 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 long, no no. Eu vou fugir pro Rosa Norte. Vou te levar comigo, foi o brilho dos teus olhos o que mexeu comigo. Abre a porta do teu corpo, que eu quero estar contigo no barraco. Nekaj bo eno. Zakon, ne. Kaj je težko bilo? Ne, to vsaki bo priporočam. Kaj si se skotal, ki vodo? Nisem, vidiš suhi. Bravo. E lá no céu daquele morro fiz meu barraquinho, onde eu fico em frente ao fogo, bebendo aquele vinho, vendo a lua lá no morro. Eu vou dormir cedinho, pra acordar no Rosa Norte e surfar sozinho. Voda, não? Eu quero teu. Bravo. To je to. Ajde, Bri, zdaj povedati vtise. Ajde, Marjana. Tu. Kak je bilo? Zaenkrat na začetku zelo naporno, potem pa se navadiš, no? Prav. Meu bem, que manjar, proteja meu bem. Eu vou fugir pro Rosa Norte e te levar comigo. Foi o brilho dos teus olhos que mexeu comigo. Abre a porta do teu corpo, que eu quero estar contigo num barraco, na tua onda, no meio do teu livro. Eu quero teu amor ao amanhecer e acordar beijando você. Bravo. Bri, zdaj povedati, kak je bilo? Super noro, ampak kolena se mi še zdaj tresejo. Boš šla še kdaj? Ja. Ti pa reč kar zdaj? Čakaj malo pauze, da se noge nehajo tresti. Okej. Agora eu quero ouvir pra chamar sorte, pra chamar o amor, pra chamar paz e a saúde na palma da mão, na percussão. Cantar! E agora eu deixo com você.
Bravo! Kak je bilo? Mala malica. Bravo! Konec je, super je bilo. Se vidimo naslednjič.